abusuase ye kase ema bi sebe omadwen e wo foma eya na yedika na eden e na beba na abofra 15 years a wo maame no papa de wakoto sukuu mu sesuade na bra be ye awuraba papa utumi ma ho kwan e ma be ma ene wo benyinsen ne edikan eja wo hokoba e sa be ye ne wo benyinsen ne etoso mienu eden ade e na be ma na e wo ne ho a e ma abai we entumi nyae be ma na chidi ene story we e na aba be kamensa e wo fidem ha sei na yanko ne konkoti den na wo be ma ne ho den na ode e ma awuraba ye ma ono etumi ma ne ho kwan ema be me eye na brabo se yenko ne konkoti asem no emu enchire mu mra ne ba ne aka achi bia no me de ababa down na ma remfi se aha eda so emergency Ghana TV like video na share na fin subscribe yenko share video no embra ma me na te se ya no pay Yesu adom gusu hwe oda so kai no didi ya no pay bibi aboko de eye boko so nya boko sanka metena me no kwasem ni bresem tira no pay me pese wo kasa yie ma yie to yie se be Yesu ebe hu ba bia ye betimi afa ni aboa wo da bia me tie mu no kwasem tina me de aba no menimu adwuma amoye okay. All right. Mame, anope wo na wonam. Anope de mpenifo si enim so yebisa. Right. Boni bi enim. Na me ni mi kun ye teacher ni. O he teacher. E wo mampom. E di dwan kuro bi wo. Na onya transfer. E ba afija ase. Ti kura de ba so ni awahem. Me kura na me nti o din kura e da. Ti ebedru ho no mo no. Mi kun di kan bai. Sato na me benzo o JHS2 a wo be ko 3 ana me kun bai to bai no se kuro we dia me so bi didwa mampon ye business town ti wa na me didwa fa ne ma ekotom enti ne me be we ko na me se we dia ha de minti na ha enti ne ban se weekends wo ba na ni week na me so ma ye dey maba ana wo se ne me bai satam no 15 years obetimi anu aduane ama meti na mede me ba na be yede ebe ba me so me wumienu be ma pani na obayi ne keto ana me se mate enti ye ne sa ti be one man time me nya yi wo me kurum ana me free mampom ko na omo de omo wo awa emo ana me ko hia omo ti ye ni wie Sunday na me kri ye bi papa mu ana woni ne ba no e se omo ko be be omo wisumutu ana me to fa ka Kudu mampon wa ne frem say omudi moto no kono akonya accident woni me bei eni me ye lagbon won kasa ti me bei frem say ma me papa u esu nko a enti frefie no mo fa camera eti me frem no na me frem me nya no ayi ni so na frem unti na me sister mpani fo fra kraba anu omo me frem sister na me nya no odi me kan de ka kwa say do mo ka ne say wawu no mo ka kire me ane se wukuru wawu etime ma me ho so je se atade me fe kwa ma mo brezi ma anya hwe chale wate me fae e se de na koduru agogo asante achema agogo ti koduru agogo no koduru na je se me kunu oda ho ka ja ukoko ma on kasa onye hwe to oda ho no na mo triti na aduro bi e betwe bi agi se ji store bi ho eni benye bi na doctor ni se ni ji se they do register with koji e to ambulance na pa e dey buy ti me to na me hwe me kunu no sa ta me ben so from 3 ba bi e continue teachers quarters ana e dey be be teacher for bia e wo ahe from 3 JHS 3 wo me afi no register oba be twere ti me ti ji na me hwe me kunu on kasa me ni abre no na me be abrantie no me nim ko fa so a ohunu no fan the time why you did bronya wie satam ne September October November the December no ho ye se de afina no ho aton na stroke e de no ho agim eno so me de bibidro ko jiwa mi kun so infantini na me busu afo se me fa ne fie kakra no mo so hwe ni bi te me de ne koi e se ne nyina me ja me bai anye teacher fo no wo kro no so ana me de me nam e pe mi kwa ya hwe abemu anu so wo mampom onto ni obi adwuma eti ye di bro nya wie January ana me call na me kun se ke se de ye fi se adwuma na tam mo de ma no na so nso be kokko tre fa okra ontimi ntwere ontimi nya wie
yenye bibidro na nyamiti na obeton ampa ye ne sa je kodru ho no mo no first month no me ba na jiska koto pad so wabu ni nsa me hu say wabu ni nsa all right ti wona teacher for na ka kire me say o mo hu nsa ba mu obi ebewe ss ofiri kro ni mu na ne ma me di chewa o mo say obi aka kire me say na abayiwa no na fofo no onu wo mu ko school no opie ko mo a o mo ne ni pie etimi nka sanchira kwala no na me da o mo ase ti sable kwala se wanyam na ochima fa na minim enti danu bi mo hono mana onso na malaria ono so pa mampo nyina ba na na wano so malaria eje banso a age se e de ko se tuko bonu nsu emi manu nuro emi jansa na yo de mu ya se mbana ni ko sua na me se owura waka ho ana ha ewura no na tontom ayo sa ti sable no na me baba mu ano so aba ana se ma ele fe ofifi de me de mi huni ye eti ko test me testing we na me say obuni sa ma me kura waje pad no ama ko school kure ko si ni ho ma ne baiti we de mi nyini se yin sen di ampani ampa me test ye no na di adam adi abaka de atwa se na me ho so toa so papa yin so won to no me de na ma papa ya ma ne ontimi ntwere ojimi ko tete school mu a mo be fi hetan se ko test woni school no ebom kwai asemi se me ho mitimi mbo na bisa nse why na ane ne nyam no se ba mo ne friend kofi na ko ss3 obetwere na me se sa na ne yesere ma mi di chewa na me se me na sokora na me am sole na bisa fie na mo ko kire me se ma mi chewa no woni na lady me de ko tu ma mi nanim na se mate ani asam de bia bo sa na ma me kayo ti wono ana me tese me kun de me pesa me tese de we won stroke na ma na dwen kura no o ka se mo a o ka we na no aka we nti ase na condition ni nyenye papa sisi so ma ena pa ma me mate me frɛ me ba no if you school aba no ba do be ka bia no me fo be me ma wa be jimwa na me da na se in fact me adwen we so le no osu na mi su ba you afi na be chese so re ami ehu de be ye wo no ana de wa ye ni na me frɛ me ma me bo na mane se na abo se na ni papa nso tia e be de na ayasem papa ene mpani ampa me ne nyina ko we kurum ana me ma me frɛ me kun ono a ade tu ni ato asa ne kun wo so o se ne me kokuro no so akopɛ ba mu an na me che no bia wonya stroke na fe na o cover eba o cover mpa eti me che no ampa me kun ma no so eni kuro no so okodu ya na so ko bi se mu ano ohun no so wo me nya wo me fie nwumere e hwa na tian odwane na ho aka nwura ti ho na busua no di mi ka no mba no mo se ho mpa echo enya aba to mo sere nya kolano onyimode ba wa register betimi akotwere to twere wie ase sukuu kura na obekwa a ombeboa ana adwuma na opo me de betum na de na renti mo sere nya mi kun se da obeche no yes anso de ba mu an oni no aje so hu se wonie ansa na koma atoniem aba mu an so ko ana busua na gina mu a na so ye be ne dai enye wo a meche no fitakola bi nkita me wumienu wen ke 20 me jenwa se nu fo kwa me bo ma na ye ya me bo se so aduane kora me na ko school ana se wate the resource ba na ye to onya kukuom ana me ni ko we ko kukuom ti wo chere yo ko wo no ba mu an onya 3 months na wo hwi mo ko nkran no oba na mbe ya wo nya bo so me miensa ni na wo twimienu ti ye ni CS wie no nyame nko a ese na wo de ho aka me pay ntimi nyunso ntimi ko toilet asama abonten so kola ke to ni kitame asefem ena me bom pempe na de bia na me ka se enu nti na maame na bu me kwase a na maka mo no otum boy na maame so yaade ipa de wo yaade a no waka maame ne yaade wa anyiem
bua ya ma akwalai de ni ba ji ni eba eda de friji ko no emoje tu mi be ka mu sa ko se sa ni ko dura sa man ko na doctor be we no e che se de aye no na wo de enwo aka chuchu nu mai ko to ne ka de bobi yensu ye bobi oboai e ma ye asha kwalai kama eti akwala ni nya mfie mi enu ko mfie mi nsa na mo de machine e bai si o ba ko sua adwuma to mo de bai na e da mo ase enti onya mfie mi nsa ne ko na me se na meje no ama adwuma na ko sua no wakwa ko sua ana brantie eta me fro na me ko fi se se mpese me de le ko to adwuma mu no se se aka onsoso umwa no se ma eni one ka bibi o se ani ake so ko maame asambia ne be ka bia no yise ne maame ana me pay ya sole penny methodist refo na me ko na me papa be se me de le ko so brante nta yise ko ne maame na de omo de ba me de akora ko to adwuma no omo mfemra ye ko e maame ne se wate obe frɛ ne ba no tie me ade eche me gimoe ye eche me ne me papa no e ko e ko gimoe ya maame ne se ne ba ne se afi na wa share driving awie a wa je lances enti no ye mfa ne nko me nyame na dom a obe ka bia bebe ya obetua ana papa ne sinti ye se ka prekora wo nya mfa ma me mfa ne nko o si da bi ti de ne ba na kanti ene se ati ma me be so ene ko no ko bi se bi ta de ne ko ma tele ni bi when me tele for ne ma ejiji eni sika a mu twae ni etuae ena mo je eti me de ne ko Tuesday na na madam so se ne ho mfa no demand no best start adwuma demand no ko adwuma no ana ko yi machine na mo de ma no 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 de ko si ho obi yesu nti madam ni so machine to so no se a machine ni nya won fe nsu adwuma no ana me se sa madam ni friend no se a na wo apa wo no ade pa ma wo so machine na me so machine de me friend pamore enti se nya dia no se machine nya dia kora ne betimi de nsu adwuma no enti ene sa na tedi a me ma ne de aba no de akọ repairs no ma ko repair na wa san de ayede aba tieni ma mo so na mfrem ko fi machine madam ne se won timi enfe nsu adwuma na machine nye ana o se ma ani mate enti ene me bro sika na mo de akoye ana me be frɛ wo no se ene bre mi sika okɔ no wo na me mfemra kuro no so o de me ba sa wa man na me a ko se ni bi na me pa de machine to de machine ready tie na machine bubu ye o de machine ready tie na machine bubu ye so aba no se se akada de na esi so no ase ni nyina dwudwa ye se ya ne krakra ni sai ne krakra ni se enu ekire no me sa de o ba na machine se no me sa de no ko to adwumo so petibo ana me de ne ba fija ase ba ha dan ti ye pe dan ni nya bo ho no tofa de akosi sai na ya akosi ni se e kanu a abrante ni esi mfa no ko to adwuma mu na obetua no wantua na chire kura anu a kadina na ka me pesa ne kaji so no de ko to adwuma mu biem no na fe no mu a na bosiri mienu ena wasa free kraba na wasa benyem no ye to so mienu ya brani tikabo enti ni nyina ni se e ka no ma ye boye no sese no oba ne so wo de man sam ha no ti ontimi ni ntina biem enu nti no abrante ne ka o ma ye boye no ye ji sika yo mami wabo nkro waya de nyame hyew Ellen wo ka kum yo se agine kwaku anum kwan be na afa so a wo hye abrante yi se na nyoma sikoy a ekowie onyinsai bacho na me wo tre no na ye teacher ni beti baby ti ane ekọ boa ne nem enti mo no na me amfo boy ba ku ye free pa ti ono na damfo ne sa kufi no ana oboy ne ka che me say na damfo bi so ko be so ne meti ba na me nya hu be makro enti a chire na boy ne free kuma school mu bai damfo bi pese o na otena obi a wo school mu na wadi mfie be say I'm 15 years. Pacho peja utina me no nkasa. I'm 15. Kasa ye fa wo hankini to relax and then talk to me. Now we're 15 years. Now obi beka kire o se, obi so person no utena. Una ahwe ho. Mecho baby. To aso. Enti o kan no, na me nya hu be makro. Ti a kire na me hu boy na me ne etenai. Ti me ne tena na nyinsan e baaye.
woni ne tra ya na nyinsa ne bae nyinsa no mo o house minie nyinsa ma ba de tie mene ne kodai nsem bae na o kan ya eto utirima eti utimi ne kodai ko bie mu ma no a nyoma keka bo mu sa oka chere me se no anzo ka chere me so pem person ne metima no ane so ka chere se me pew na me so meti ase ana so ti ase na akọbọ awofo amane se abrantie bi aba se person ne metena na one me bobra enti me so ma so enti musu so sai ukọbọ ma me amane 50-year-old girl uko suku ya do watu suku nya na wutua u school esika timi bi aka chere se wadamfo bi se uhiama uhiama papa enti ko si sei to aso enti hono mu na nyinsen eba enti nyinsen eba ye no ana satam no me frɛ no ebo na mane no say o betwere enti o pesu ye no osua de enti obe frɛ me ye onu su ko suku na chono suku to suku no SS3 o betwere za na tese suku ni ne kura me kyerɛ mu a wonu kura woni dai nti na onu ko yes ade no agubone ne ne ko so bacho na damfo bacho to aso enti me friend na o ka kire me say obefre me wan frɛ me biem enti wonum na say me yare na ma me di hu say menya mante de o kan to aso na minte kasa na minte ma me enti wona me yare na wo yare bacho ana me kusa na me tumi kan kire na me say menya enti e teacher ni ba ko ana hu ye ana obi sa me na me say ye ofi na me ne de me ne ana oga ze na obeba bo maame amane timu no de bo me maame amane na obi sa me say enwe na me say kofi na me kire na no okọ me maame wono na o kire nse ye kofi na kire na na okọ o maame ho me hwa wa wa kasa kra na onye virgin ansa na ba hu kofi no na ye virgin ba cho dawe hey Ellen why na edi kai break you ba cho ono mampo onu wo mampon tina no papa kwa ba ni nyina na wudi entete o break you no wadi mfie sai macho o break 15 years na me de call Debbie kanu kra na we nye ma me Debbie Ellen utimi we tu futo ngumani na wadi mfie sai o break you once na 15 years na ubo ma me no papa mane macho dawe namesake ogumani mase woti wei wonya na ahwe wo wa wofo na ehwe wo papa no ma me nti that time wo papa yare ye situation na wo ma me komi wa hu wo momobo na odi na ade chiche enti se dia asem na be ma no nyum wie na wo ma me ko na ye dia pa na o ka kire wo se me ware wa na me hwe wo ma wa ye se ne e dia na si ye bacho time na me wo panini wie no ana o ka kire me se me frɛ ne ka kire ne se be se because sua adwuma ana o ka se ene adwuma be na mpe na o se me ka kire se machine na o de brɛ no ma me adamfo bi wo kono nti be se me ne ko sua adwuma e wo ana o se wate ti ya be kono ana ma me ko boy ne ma me o ka kire se me sua adwuma no na boy ne se ma me fa me nko na obetua edi mu onu na ede me ko enu ti yedu a me be use machine na e madam ka kire me se machine enye me ntimi fa use enti me kan kire ma me no pes camera ne fa enye by me frɛ boy ne say obe de beba wan farmer enti na de chie ana me ma se me de machine ye e ba me ma me wono ti me page machine so ai na ebuye na me de ti wona me friend ka kire se machine ayi me de ba na be bo committee on ti de say ye ne de omre miska na me famra wo de me ba san kodru konongo station wan first kanamba na me frɛ me ma me no oboseni bi na me e bai ti me bai ni mu ana ka kire me say obema miska e de atofofro ti ehwe ya no mfama na me ka kire ma me say Ellen ma kwatre kwaso obema ntuma ye ye dai Jenny katwa so Kimbe Mama wa wo say na wuntimi nte baase wa wo say wa wo tu wonte baase kwatre kwaso be manto ma ye ye dey tie ni din evangelist asemi ehwehwe ma so Lady Gold Yami shira on shira so pa
Mama tonight. Ellen. Your name. Ellen. Spare Matthew, Mammy. So we SS. One copy. Oh, Daddy. Yes. Oh, spell it. Spare Matthew. Page out, Ellen. What do you mean, Spare Matthew? Wa wo fo bommo den sen ka obetuma spare Matthew spare atopa ma me ali spare atopa I say abrante ne ho asem de meba de na Ellen sabi obi de wa fa kwan we so asa kwa sa ba se bie wa ha ma me aba Ellen me ntam pese me kan so ma bi agimi ba Ellen wo ya mama ka se wo ya agimi Ellen, one say, oh, I'll no crowd casa me wudi. And yet, Bama, we have to know you say, what's up, Bana Ellen, what's up, Mana Konya? So on San no Mumienu, oh, wow, Bonnie out to Baby Kama make a fra. Ellen, such a beautiful black lady, handsome a year or two. Yeah, your body, yeah. So when him, dear, Ellen. Now to me, I go such a low, sir. Emma education yabasa, addition, a Juma Clampo want to know for one to Ellen. Naima. Yes, Abuano, Aquaran Maninko. Wako. Abuana Cano. Intimini Janessa. As I branchiano. Quite your dinner fast. Any dinner will be dupin pensui. Yanyere ne pachi enti na papa no pese o che no educated onimra beginning ha enya in Africa munya yo evangelist me ba so sisi Ellen Abrante na say wo he mate kra say menya ne teye say yes wo no ba foforo bi kra hyehyɛ ho wo ba ne sa anyim nti Abrante no wayi atiefo anche ye di Abrante ne beto so na ye nyina ye tie ono so anu asem osofo. When was the last time I went in Kasai? Because in any 3 days, Matisse, say, oh, Bahanyina, Bahawina, Nuna Namijinachi. Yeah. And any 3 days, so never in a crack Kasai. Yes, I'm no Gajra. But your meaning Kasai. When was the last time I went in Dinko? But 31st night. One Kasaba say young coffee. But you know, anyhow. Ellen. Our crowd. Our crowd. That it is first, no, and I didn't send me in our buy. But I did my timid me could them there. Me could teach a new cushion one more bra. Oh, mammy, sweet Tanity. Now, may you come up with one of my man, yes, I call on the be in coalition. Oh, dear, them. To one tune the banner for the Yana Fenny. Me queen, any mammy, so you could have phone. Eh, oh, no, about you, and you send it, dear. And I'm a man, we are bash a bonnet. No too bad, Lady Gold. Me and Shassi. Book ni na yen twam ne Shassi. Your mama men report to no at the age of 15. Yeah, defilement. It is all my men so what talk a boaba part so ya de Shassi. Yeah. Na kwala we ye usa ana ne ba no. Nti ye de no Shassi. I didn't be say na kwanso. Nti se ma men ntie ya, ontie no ma ne ba no nten ase se ye Shassi. Ye wi a afa ya kire no kwampa bi obefa so asande ayi loyate na no mama no ya sande na ye de akwa no say ensa be ka brand enti ko sisa ankola mienu no no ma wo no fi say akola we adu school oka ye ka eye defilement ni wi a ankola ni mienu ko sisa ankola no bedu pempenso e ka bi omo abobi they have to pay. They will have to pay. Big mama mo ase Lily aje onsam aje say aden na ya na mo yankura bonesa entu ma no wonye omobo de ya mi yakura ni se wo papa ayare ta wumpa so say second one kwa was first one de me hu se be fan say mistake na buy second one what akwa ye bi na me se me ba no wa ho me wo second one ko ka se nyonwa sa pe na ma me efe wa me ka se kam te ne ba owu wi a ana nyame ye die ne ne ma me hello bema no aba homa no so bema na aba homa no so na ye ne kasa Fred hello mommy me pa cho wa po mu ti sai oba dia da ro ma me ho ye na mo so Yankopon ase wonim Ellen me pa cha wo die ba no die na da wo ne ntam me ne no won kwala mi no me ne na tena me ne no won kwala mi no
a wo ne ne won kwa ware no wa ye ne ho ade na afiti ya na ne ne won kora me chemi mu kakra Mitacho mishia afiele no na oniba ye nyina obi anwoye ana mese ne pe no otiase ya no ko school na meso me ko school ana yikoshia tinyize ba ye no na omode tuma ni se senisi na etie na nyinsa ba ana msi yo mate timisu mebo ma wo fa mane ana madam so me ka kire no sisa dia wate nti eni abusuan no mienu ka bom ana aja yetete ho ana msisa dia nyinsa ba mso mbe wie school nti min ka se me tena sisa sa ba dia me konkran ana mtu kwan ba kra dimi ba so fa na eden kakra dimi be di meti a na me mane wo mo na me hwe wo mo fan de me den se omo ba no mo ka se me hwe nkwala no nkwala ne de me hwe wo mo na abayo anu ye obi a na oye me masem na minim enti ekoba se ya jinyi se na wie no ana obi frɛ me ka kire me se ge na ne nyemu na majinyi se no osani be ma foforo abehye dem wo yikurum ho a wodi be ma foforo abehye dem wo yikurum ho a ana hello Fred hello mama wo kasa wo se oye memasam age 15 no ana no oye memasam na na me pa satam no wo ye wo ho wa ba kurum ho ayede na hu so oye memasam eti na me kire o se mommy ebra mimi free kurom wo se mi kodi pa no ebra mimi free kurom wo se mi kodi pa na mimi ye di nyinse na bre me no na unko school pa ba na ukodi oh se mi wie school no na se na akoye se makofo oba nti wo se mi kope adwuma bi ye mi kodi mate e wa kra wo mfie sai sisia de me wo 20 abre no na wo mfie sai sa abre na wo se wa kwanyin se wo ba enu tie wo se wo jai nyoma guo na akodi pa na akodi mate no na wo mfie be sai na mo 21 years to aso mame enti eho ana madam Fred fu bi frem se ge na onyim na ye di nyinsa beto mmanimu no osan be ma be hye ye krom hia o eye next town na ono nadamfo bi ono nadamfo ge bi enchen na o ma boy ni kosi enti obi ehu no bo me maame amane se abayo na obane ni nyim no wani be ma foforo abehye edem hia o edi maame frɛ me so fa na me ma te dada ne mum na me pege no enti na me mpese me ma maame ahu se no kure anam so enya no kure ana me mada enipa na gen ni boy ni ko hye ni fi ono woni me mada eye enamfo panti obeka kire maame straight ana opam gen no opam gen ni firifi ho ese obi a wo wanyemo edi nyinsen akoma be ma na asa ni be ma foforo be hye me dem ana opam wom yamfa no ntonchen enti ebrem won se na woni boy no aye bibi woni boy no aye bibi mleko a wodi nyinsen amame busam se de na mehu miko busa no asem no na wo se ya nyinsen no no woni se menye enu tu no woni boy no ko dai so oboa mumisa no Fred jina so mame mame wo won se mbisa bia bobusa abrante ya busa ne mame Fred jina so mame Kofi Bema pen mommy ana wo betimi a kire fie kura ele ne bema ne kokwache mu ma de eche mommy e ba ni jina ha no mo a me ba no mame na no do abamu a no akuta no asimo bekatwa to abusia afa die nia mekan safi na wate ase nia meka se ma binom adwen wo fom safi de wate ase meka medika we wo koka na obi agye wano asi bone na ene se ofesa wo kasa wonum na keka na wotiti
Emma be adwin wo fom dodo. Na abofra 15 years. Wo de be ma ye den. Wo be hwema hwea wa ade no. A we se wo ma book ye wadanfo ompena wo bibia no. Wo kofa be ma de aye den. Ye tumofo amuntie. Okwabna ne nkosam na nim se onko bre. Enye fambre wo se wo benya da ache papa. Wo be ye raba papa. Wo benya nimonyam na wo di be ma achi. Na wo di namfofo achi. Yakoka boy. Sisi apa yenya moden. Ghana youth. Yenya moden. Eden ye futuo pa na ye fentum asa no mahu se ne amo ye na namo na mutu no enye. Asa na mo behu se efutuo eso onfaso no. Na etwem. Na time na pa ho. Na ginsem. Ade na mama ye nsuo nyansa ye ma ye ninna ho. Ni ye try say abrabo na ye bon ye benya bibi papa ewo mu into de obeko school na akwa ba betena fi awunya faso bia wo so mumye ma ye ninna ho ye mie ya adwin ye ma ya adwin emmere fi na ye nipa ye wo yen nikam kwadu na ye sori a na ye nidi akire nikam kwadu ye besa enka ye nananom abreso na nkesa ye nikam kwadu ye mfa wonkonko sihye Eden ya na de beye 15 years abayiwa den na de beye wo emfa so ben na abenya wo ye tumofo bia montie na tese ne ema hi kra ya metan kra se waba first one waja wo ho ekọ na wo ba ya wasa ama ne chance ama wo ho kwan asa ama ne ene wanyinsen ne to so mienu ene wawo enti den ne efa nyawo ama ho kwan yo asa ama ne esa ne wanyinsen first one kra ba ye no wo maame mu ene bre wo ho esa to bi makra ma wudi na wasa ama ho kwan ama second one asa ba beto so wo ye nipa ben aden yese wo babone a wo te wo ba bi nka wa mama mi ate ne ba bi nka eya na etore bi amofa ne bi kra amusuba ya omoda na di ne abrabobone bi ya omobokra ma parent ne omokra omu no kra sa omowo owi a wase bonsam na yeye bonsam be na be yeye bonsam na so wonsa eno ode kokoma abema bonsam ene so wonsa de kokoma abema mudi monsem hunu wi a na mo sa de ho akwacha bonsam abra bonsam so nim ho hwe mudi mama ensesa ma brabo mama ensesa musuban na mo fa mo focus na nkoma mo buku so mo nsua de na mo meyera papa na krache na mo nkoso na mo nya ma brabo ne sa ne be wi e kwa ko wie mu yie wai abrabo no obi e bo ne de fa ewie wu yie a na wafa enwie wu yie a na wafa yese futu ohwe ensachira nipa jese nsoshe nti nya obi bia no e wa wo jejirije medofo aha ana mdu besi me kai wo sa hada so emergency Ghana TV nana akosua depa enso ene medin me na me je adwana mde dwumade ba wa kwem like video na share na subscribe for mama na fe drop your comment no comment section hon na bibia entumi entoto na kwem abusua makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
price and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.